hvala svima od srca za 3000 subscribera. Znači, čekao sam baš dugo vremena za to, tako da hvala vam puno, 3000 ljudi jebote. Ne znam koliko ima đaka po školi, fazon kontam da je preko 2 pune škole, možda ne. Možda sam idiot. Uglavnom mnogo je ljudi, tako da baš vam hvala. Nisam htio da pravim neki specijal ili nešto, mislim da je to onako meh. Ali uglavnom odlučio sam napravim video koji ima veze s vama, znači design retouch, to znate već kako to ide, šaljite mi dizajnove, ja ih prepravljam i to. Uglavnom, ovaj thumbnail nam je došao od Samo Design, znači možete ga zapratiti na Instagramu ako želite, ja mislim da je isto tako upisan, ako ne, nema se ljutiš. Uglavnom, ovo mi je ostavio kao poruku kada sam tek otvorio, tako da kaže pozdrav za klip, čestitam na 3K suba Hrčak, Samo Design. Hvala brate moj, evo šta ćemo mi da uradimo danas. Uglavnom prvo sam vidio da je slika pozadnji malo nakrivljena na svom Teslom, tako da sam je ispravio ovako. Druga stvar, ovi X-ići briš. Sljedeće sam primetio da je ovaj kao taj speed lines anime zoom, kako god hoćete da ga nazovete. Ako blurovan je dosta i mutan i malo bez veze izgleda kao samo da tu fali bukvalno, nemam pojma. Uglavnom stavio sam nezamućen neki malo drugačiji da ih ima više tih linija i šta već. Također što se tiče ovog stroke na ovom čovjeku, ne znam da si ti u pitanju ili neko drugi. Uglavnom baš je mali stroke, ako već stavljaš stroke mogu bi to malo veće, tako da sam ja stavio malo veći stroke. Također sam dodao i mali crni outer glow čisto da se vidi uopšte taj stroke. Jedna stvar mi je zapala za oko, to su ovo kao 254 km, čak ni nema H, kao da, ne znam da li je prešao toliko, ako jeste, onda sam ja pogrešio, ali mene je pogađalo to što malo, kao prvo trebalo da bude H zbog brzine, kao drugo stavio si ovaj balončić kao da priča auto. Uglavnom to sam zamenio sa ovako nekim tekstom digitalnim, konto sam kao možda, ne znam, digitalni onaj brzinometar, ne pojma. Uglavnom stavio sam to, stavio sam i mali ovaj kao outer glow, čisto zbog ovaj kao vatice, šta već. Koji mi zapravo sviđa skroz. Koji sam na tu vatru dodao ovako bluma i kad već imamo vatru, rekao stavimo ovako i ove neke varnice. I za kraj sam samo uradio color correction u camera raw filteru i to izgleda ovako. Zaboravio sam da napomenem da sam ugasio njegove završne filtere na kraju da bi isto mogu da menjam. Tako da, evo ga before, evo ga after, before, after. Mislim da se odradio skroz ok posao. Thumbnail uopšte nije bio loš ni ranije, čisto sam napravio te neke male izmene. Ok, glasajte ovdje gore koji vam se više sviđa, moja editovana verzija ili original. Znači, moje, njegovo, moje, njegovo. To je to, idemo na sljedeći dizajn. Drugi dizajn za danas nam dolazi od Ensara, koji je napravio baner za Rajketa. Uglavnom, Ensar kaže, eto 2 dizajna za design retouch. Inače da, posle mi je 2, samo sam je izabrao ovaj, pa kaže, beri koji hoćeš, ako možeš da me reklamiraš u videu, @enkoo_design na Insta, tako da, eto ko želi može da ga zaprati. Ovaj baner je baš onako mnogo upadan, jaka je crvena boja i sve to. I generalno ja ovakve banere nisam najveći fan, pogotovo ove pozadine ovako klipovi, to mi je baš onako bzz. Tako nisam pravio mnogo promjena, uradio sam nešto sitno, čisto da malo to promenim po svom ukusu. Uglavnom prvo sam zamenio ovaj tekst tvoj koji, konta da si htio 3D tekst i to, ali pogotovo na ovaj kao grunge temu, treba si možda neki drugačiji font i da ne bude 3D, a i malo ovaj render je čudan. Tako da sam ga zamenio sa ovim nekim kao brush fontom, nemam pojma. Nisam sigurno kako se tačno zove, mrzim da provjeram. Uglavnom više izgleda kao da je slikan sa istom četkicom kao što je i ova bela pozadina ovdje. Također i iza Rajketa ovdje sam dodao crni outer glow, čisto da se malo bolje vidi u svojoj ovoj crvenoj boji. I dodao sam više dima, čisto da imamo malo više dešavanja, zato što se onako baš slabo ište dešava na baneru. I tu sam stavio camera raw filter i to izgleda ovako. Nisam mnogo promijenio, malo sam dodao nekih stvari, baš sitno, ali realno kad bi ja radio bi skroz drugačije, tako da nisam baš znao šta da promenim. Ali ok, kontam da neko voli ovako. Uglavnom, isti je princip, možete glasati otprilike ovdje negdje ovako. Da mi se više sviđa moja verzija ili original. Znači before, after, before, after. Nadam se da vam se svidao video, ovo je prvi video koji kačemo kako sam dostigao 3000 subscribera. Pa hvala vam mnogo za to, zapratite me na Instagramu ako već niste, @powerhamster_, i tu idemo uskoro do 200 pratilaca, tako da ajmo što brže i to da postignemo. To je to, do sljedećeg videa, bye bye.